Uling pong makayasain ko keng seminaryo ngeni, keng junior high school department, anak lapu, rin ka na kong babanten at si Sesen. First year hanggang fourth year high school. Uneng pong hanggang babanten mila, kayan tabi po Sir Daning, kay kaming principal, ang po'y among Floran, kay kaming spiritual director, naman po oras-oras at yung kami kagulutan da o king siping da, banbanten mila. Ating kami naman pong kanya-kanyang schedule, pupuntalan. Kami po anting paring pagmisan. Nyapin po tangala kami, makapanabilin naman karela, nung nanong sukat dang daptan. Actually naman po, kilob na po ning patingapon, manibalt king kagising da ang gapotang magkerat matudtod nala, at naman pong schedule. At nung pakasanting pong akagit, potang dening anak, alalakwan la, papanibalan da, tutukila king schedule, king rules and regulations ning seminaryo. Dapat, naman balang penandit, ilangan tutuki. Atin pamikatagon, misan o adwa, atin talagang, minsan sabihan ta ng masasabuntok. Tutukiking schedule, o tatamad, o aliwa, daraptan. Yapin po tangkutnan ko la, ot gewa mo'y ni, ot makanyaning milyari. Ala no man sasabyan. Mekad, uli na ning anak la talaga, parti na ning karelang pangayubog, yapin ita. Antin dyan ko la, rening seminars tang areni. Bakit? Ulingan niya mo naman pong seminarista ko, masyas ko naman po buntok. Nang minsan ko naman makirandam, kareng formators ko. At nung balikan ko pa, bayo ko palinob keng seminaryo, ay ako na pong number 1 favorite student or pupil dareng teachers ko. Opo, paborito da akong panyabyanan, paborito da akong kukurutan, paborito da akong mitata sa prisyon, pauli ng kesyasan kong buntok. Actually po, grade 6 ko kanita. Mayari na ako mo, king elementarya. Uling king sobra ko pong sita, king sobra kong daldal, baloy po yung gawa na ng teacher ko, pepakwaning luklukan ko, linipat ne, ketang pekatatalwi, party na ning classroom me. At yakurugong magdili-dili ka rin. Ala kong kasiping, ala kong kasabi, wapin naman, ko pawari, manahimik kanita. Oneng, mepikon ko, mi pakarine ko, ketang gewa ning teacher ko, bali po yung gewa ko. Kinuwake po ing math notebook ko, wari po ring math notebook at inla pong gulis-gulis. Kabang mag-lecture yung teacher me, ako po, memyalong kong SOS. At ining teacher ko, pansina na akong, makirandam, inutusan ining kaklase ko, ban i-check na anong gagawan ko. O inudugong kaklase kong sumbongera, sinumbong, mamyalong yamo pong SOS nga na. Baliw po yung tutuki ng gawa ng teacher me. Pepakwane na naman yung luklukan ko. Pepalipat ne. No ka rin? Banda man naman kingarap. No ka rin kingarap? Siping na po ng teacher's table. O yan, misiping tana nga na. Nakasiguro gawang nanuman kanyan. Nung istupo yung pamigaganak ako, October po ita, yung school year ita. Hanggang pong March, makalukluk ko, siping ng teacher's table. Yari po yung graduation, kim public school, kaya rin po yung graduation, uling narkilala mo po rin toga, sublime la rin toga, at kanita milakwa rin kay kaming class cards. At kalug ko po kay kaming classroom, ikit kaya pa yung luklukan ko, at yung paking siping ng teacher's table. Lepitan kaya po yung teacher me nga ako, ma'am. Mo na ako estudyante, may graduate na ako.
Pwede na ako may balik kitang dati kong lugar? Bali po yung pekibat na? No, stay there. Nyapin po niya nga balitan ng loob ko seminaryo, ela makapaniwala. Uling deng ega na ganang estudyante dang lalaki kano, pwede laki seminaryo, pwera kanako. Makanyan ko po kasya sa buntok kanita. Kapatad, ikayo man po siguro kay kaming makatuwa. Ewari, o yan mo namaning nasayo kareng anak yo. Ing biyasa lang makirandam kay kayo. O neneng minsan talaga, ating kayanakan, anong no ka rin, ela makirandam. Eda tutuparan ing panaral iyo. Okay mo pinsana nga ako pin nung anak la pa. O neng minsan po tapong atsuno king gustong edad. Masyas la pa buntok. Madalas po tang mangasal ko. Bayo ko po ikasal, paksabyan ko la, papangumpisalan ko la. At maralas ko pong darandaman lalong-lalo na kareni pong kakasal. Ngarang among manyad kong tawad kingapong Ginoo. Kasi niyang dalaga ko pa, anyang baintaw ko pa, ngara pong sasabi, nanulangan panyabyan, panaral din kay kaming pengari. Actually, ito pa kitang puntong lalabanan ko pa, pakibatan ko pa, masyado lakaselan, masyado lakaigpit, makanini, makanyan. Ngeni pong luluban ko na imbiyeta lasawa, ngara. Ngeni ko po antin dyan. Ing gana-gana palang panaral da at tuturuda kanako. Kako mo naman pala. Nyapin ngening luban ko ng biyeta lasawa, ngara. Nanuman ing penaral da rin pengari ko kanako. Yan naman ing panaral ko, kareng maging anak ko. Tutupin kalupan ng sinabi ng Ginutang Jesucristo, ore ni reng amano ko nga na, nino man ding makirandam at tutupad ka reng amano ko, nuwan la, banal la, kasalese. Dapat ating makirandam at ela tutupad. Dapat eko atulan nga naning Ginoo. Enak man din tangkete keng yato ban atulan da kayo. Nune ban iligtas da kayo. Dapat nga na nino man etupad o nino man ing makirandam at eno to paranding amano ko. Ding amano ko mismo ilang matol karelang. Nanong buri ng sabyan ning Ginoo. Nakatapamilitan makirandam kaya. Nakatapamilitan tuparan ing amano. Papaladnongan kay katamo. Nyaita, pota sanang etala tutuparan at etala pakirandaman, etaya naman si sisyan. Nga ng mga mano, sesenyo ing yatong pigkalub ko kay kayo anting regalo. Si sesenta mo o paborenta mo? Potang pamututan larenta naman ka rin bundok. Potang illegal mining, ding basura no ko rin panukse, si sesenta kanyan, ali. Yapin potang lulbog, potang mika ka landslide, potang mika disaster. Nino pang sangkanta, ay nga pong Ginoo, pe pabore na katamo. Nakatapa kirandaman. Potang, yapin makirandami nga pong Ginoo, o itamong, makirandam kaya. Sa inyong pamikakatawan nyo nga naning Ginoo. Huling yan templo ning banal na Espiritu. Pero nano-naning papalog tamo, karing kay katang pamikakatawan tamo. Abuswan tamo yung katawan. Kay ba't potang sasakit tamo at makahospital, mga di tamo, pero ing sakit mawawala. Nako pa, kirandaman ni nga pong Ginoo, nga tamo. Kutang, iyang makirandam o itamong makirandam king ama nunang. Kapatid,
uyan po ing paganakan na kekatamo, ning kekatamo ebanghelyo, ngening aldo iti. Na sana, mabiyasa tamo namang makirandam kaya. Nung buri tamong pakirandaman taya o pakirandaman na katamo, sana itamo man, mabiyasa tamong makirandam at tupad kareng amano na. Mayari na po yung kampanya, mayari na naman yung eleksyon, may magluwal no po ring resulta. Pilan bulan tamong karela makirandam, panalangin tamo. Ila naman sana ngeni, kaya katamo makiluklukan at makirandam. Tuparan ing pengako para king bansa at aliwa mo ing sarilidang nasa. Amen.